Hello Sopiteho gospel video niyaw khat kan semin hoi ten na webin David le Saul ahi ipila ingai uham ipi phachomam gospel la ingai dua elo love song la ingai leo David in la ngai ta sam le khabo sa le Lhagao thing achanda hichila akona ilungthim ase theidan hi evet sai ne hi la hi ibilkola rombung som chang som le sagihin ase hi ngai le chun ta san hi iza ko na honglu de hi satanin thil bol theina cha chat ilung thim su se ne ding hi ane ye ti hi he ngai ve Sopiteho hi ji a hi ipila ngai yam pathin la ngai wam hello rap song ho love song ho acha cha ngai wam gyalin Sopiteho to a hi hoi ta kain explain de hin love song ingai le ipi se ham pathin la ingai le ilung monge ti hi kain sai de hin music hi very spiritual hin enjoy mu bang chun David in pathin awa choya cho sola ko na cho thelewap anano do pe alung hana cho soleng pa ko na tha dang agyal banga cho anano do pe a wa choila na sa le alung ke khel hin eho en to a hi nang le ke hin hichila cho cho tulaya galatia bunga chang som la ko le chang som ni khat vel hen el tol gol bol nop itiwa ho ilam wa rock song rap song ho nasata isa wa acheng amu jong ki hello wa choina la hello hitia cho gamle nam ma hindi lo ki sei se ne ong mai ti ta hi English la cha chom choma Eminem ka ti poi Drake la ka ti poi cha chom ingai wa hi cho hin ema hin khwa hi ipia hin puyam ti hi gelute Sopiteho hi chi secular music ho hi Lhagao hin khwa ipi in pelu tewam gelin sopi thila ho chuting le satan diabol than za chom chom vantil ho phalo fallen angels ho hi in khwa hi kikingai lu ne he hi je hin hi chi la engai tel ilung thima direct nga lut banga hin hi che thil phalo ho he music nga ko na he ilung thima hai Lhagao lu ne cho hi ya cho bible ni pi se ham mi him chun agel bang ma he bible hoi ta ki chi ta sei cho music hin spiritual power tha ane cho hi cha cho David in nasata David in asei banga cho aman tumging thei amu na cho teng la atuma hele pathin Lhagao thing hung chang cho hi cha ama hung lungmon le pathin thil bol theina ko na cho ma jong deliverance ti cho hachang pa na ke pa na changa cho tel pathin lopin ama chong ke phong he ama wang nang la ken ibil ko la ko na ilung thima ilung sunga ichi music ho iti se dham John Than hoina la ham helo la drugs la ham chiting le satan now oila hi cho isa wa hichila ingai wa hele ilung thim hi bukki brok jing ilung thim ang ki para him thailo kiti tu lai situation gamla nam aboi jing le tu a jong mitam ta gamna lam kai di lo lam kai ji a tam ta tu lai ga la tol chuting le wa noi le chana thil tam ta boina ji a he ilung gya le yong ahum hala umata hi hi chi ja a hi ipila na ngai vam ipila ngai du ham Sopiteho nhenam hichi la ngai naw hin ilung thima ipi pm hichi music beat khat beat ni lyrics ho la chang ho he ilung thima ilhoa is subconscious mind ti cho ilho sunga he kilu na he cho alu teng hin ilung thim a khel he cho ilung thim khela ita sanon khel he cho nangman na he lo de cho inzo a video evet wa rom bung som ma chang som le sagi a kho ta san na chu za a ko na ikola ko na ki za ta san cho kin jong to a ka ho lim hin na za hin na thil se lang nei mu da mai the cho pa pathin thu kan se a hu hing na thu kan se ting le na ta san to banga kin jong reverend pastor hon ein ho lim pi na ho pathin thu di ta na sen ho cho kalung thima
kaza a keima zong mi chon pa kan hi lo chula ama wang pathin tu di tan jisu krista hin di ta kan ki mu pha na chu aping tha sa kan hi wanga chu kahin mandan kahin khomandan chu anadi lo he Sopiteho nol na beya krista adenga nol na beya hinkho kana man nai sai lo he e ho tu lai mi tam te in krista adenga hin di ta kamang itiwa lap sangong nal ta tai ingi na lai chu chu thei poi sopi nangman na o natalen pathin na pi chu pathin wa choi na la san en mangin ka sei nom che pi ham tile hi che rom bung som chang som la segia na bil kol chu na za na pa hi na lung thim window he ti ke nin tabang manga chu na mit imi na kon imu na fon na imu de kon ahilo le pathin thu na sim de kon jing ka anil ha na dei phat pha na phat ki simin hi cha hin koi ma cha ki disturb sa hin so pi hi cha hin nawan pathin thu ni se in sim jing lang ta ho na mang tang ta ho na mangina na loi na gol ham na so pi na nu na pa ham na do mu nu na do pa ham bible sim khom hanin lang pathin thu a kheu li hanin lang ta ho na mang pathin in phathoi ni bo de he so pi hi ja nami na thil phalo na vet nom ham hi chalai satanin cha chom chom in zo a video vet wa cho satanin quality ne hi cho nangma chu wa choi la sa thim din hi ai le satanin nang na o su si nom di cho ka se nom na chu pi ham tile satanin nangma cho khaini talab sekhar azat za nan oral cancer on nei sa the na boi na o si na te dinga chu aji chu nangma na talent chu pathin wa choi la na sa ko mi tam ta hu hi na an mu thei chu hi chu satanin he re chu hi ja hin o yong su cha bai the ka sen thim chu na ma to the win na bang ma chu nimit na ko ne hi thil phalo ve hi un kati ne hi chu bible na sim de kon din na phone notification tam ta hong mai the pathin thu ingai teng le ho ini chi tong le phone he di ta hi airplane mode hello le do not disturb mona ko ya pathin thu hai ta ngai jing ding live ball loading Instagram dung ho Facebook dung ho live ball loading status a kwai le loading ho ina ga chi ta cross phunga kilim kila ngai lo pi cho what does it prove to lai di ai WhatsApp group tam ta hi chuting le eho status a hi pathin thu nal da tai ki ko cho a hi wa nang la ke Lhagao hinkho ki hial lo chula hi chalai ta tai tam ta pathin tu isut wa amen ikitiu cho ahi wa ngai so pi ka se no na pi ham nangman na Christian hinkho ni a pathin to na ki gui job na ngan holy scripture bible pathin na nei hi holai na ko yam so pi na bible holai na ko yam almira na ko mo ko ham simdinga ke ko hin Christian khat ni le na bible simin phat pe in minute som cha yong le ni khana bung khat naga simlong hamai cho pha hai cho na lung thim pathin in Lhagao nan man cha taw na ho to thon pathin bible chang sim jingin pathin thu sim jingin so pi na bible na nyong ne hello mai theu atam zong kina sa ta lo cho ka chon se wal tai he che bible sim dinga ti gi gel na lai cho abang loi cho bible ke koi up kit na lai set so pi ka se hi pathian ngain satanin ama ko ma thil ja chum eilung suboi thei tam ta nei cho satanin a he ne na ama sa ka sei pi cho satanin nang ho ho ibon chawa ipi music lang ipilla lang a hi ka saboi thei dam hi chinunga anu go lang pa hi chin nu pi nu pa nu upa hi cho hi manipulation ni te ka bol thei dam alung thimi te ka khel pi dam hi cha Lhagao hin khoi ti ka suboi dam ti satanin anga cho revelation langa khu ivena hele satanin anisia hi mithing zonin revelation na ho asepi sem satan hi vanlai zola kan alu pa hin na so pi na sangam isopi ho hi alu nia pathin ko ma e he se do cho he is the accuser kiti cho satan hi zo sa hi ja ke he de cho hi ja ai pathin hi nga ama chun pakai ama hin Christian cha ka he pathin cha ka he tin
khoti khati a bolin zule sa ne an khaini tala bolin mi a sei se en hitia hi satanin ni si a hi pathin hinga report ap o hi Sopiteho hi chi ho ni ki het lo hi pathian gya lo hen kasenom ni peham tile hi chi satan hi accuser hi ikizo sa du ham hello le pathin di ta hin kho iman du ham na pakaya hin khu thinga iman diu pathin nung zuidu chalai bo stu pi hi satan mo thim hi poi nangle ke ezo te te nga da mun me di la puilu te dinga hin khu aman hi choman jong ya chon heaven Sopiteho satan is the accuser mi sei si jing hi cho nangle ke hin khu a sei si jing hi cho chudeli pathin pi sei ding ham hingi hi ta ban khu pathin cha ka he pakai su ka ta sane atin ai wangin a chan la ki khel pon atia satan zo ki pa zo ta chula hizia chu na hin khwa ko na satan lo pi na hilowa pathian lo pi na hi thine ngin so pi agilo pa satan dia bolin nang ma hin khwa na su boi lo na dingin nang man jisu krista dingin hin na di ta mango so pi mo christian hi in amin mai maya christian ka hi mana vanem kalu de ti te khang hi to lo pi cho paka Yesu Krista hong ni ting le nun na bia na hin kho na mana le bo navan Lhagawa navan athien le bo van gol wa na injaw du pathin in a hobung thing hobung ki ti cho mizo pa ko shan the church the chosen one hi chi hong kila to ni ting le hi chi hin na ko nga cho ijaw du hinam na English am chala. What is the use of being famous on the earth if heaven doesn't do your name? Vanin namin het lowa leisna amin phau pen nahi bikana ham ati nei izya cho van gam kot akha ka in pathin lambelo te sopi tua hin khomanda na hoi te in ki gelin ka holim pen ki gelin pathin dinga hin khodi ta imanu nam nalung thim zong gel chun ki gel mong la chun tu zan ka ti poi tu sun ka ti poi na na en ki gel chun ka sopi nalung oil lo de he nalung oil lo de ban ga ma chu nang la ke hi ti an sarong sabe se lo lukewarm ki ti chna saung salo dablong dablo alaila chu thelo chu pathina danga na thien nabo ya revelation a chu a chon phalo chu chon phalo bol jinghen a chon pha jinghen ke ma khong ba dang he tai ati chu Jisu Krista alhin la piham pathin hi chu perfect hi chu alhin la piham tele Krista Jisu chu chon se tom thom thelo a hi le nang le ke Lhagao hin khwa cho chon se neo khat ve anum jong le van ngam lut lo do he so pi tulai hin kho tulai huinun aphata pon wa noi le se na jong thil so thil tam ta kidang ta nin nung lam jong a hetan he jen ka so pi te ho ka ngai lut ka so pi te ho phaten ji gel phaket utin Lhagao hin kho hi ilangai naw chuting le ikama ko na hong po do ho imi na vet na ho till below vet no ilung tim is also everything is all correlated it mi also kisam ka hi cho ai ti na hi kasenom che pham tile injo a satanin eho isu lamwai ne denga cha chom ane ka ti cho till below music ho inga ya hi le demonic influence umai cho diabol tha na bailam cha Lhagao pui mang thei cho in Bible na say banga cho ta san na chu na za tho a hunglut hi chun doubt na hi tang nangma na ki gyal chu pe ham tele hilai nangin muthim la ho ti chu darkness music rap music ho cha tulai satanic church ta vanole set gam khang to lang vele chun pin pathin thu sei pe na na sata chan hoi lo ta hin kho bola a keu changa jong pathin nel pe na sa ta hin kho man wa mi mai chang ta jong hi tia
kichi mo ta koi ma chan pathi ne na sa ta lo chu me Sopiteho hi je hin nang la ke hin paten gi yal do tin paten gi yal tin nang man muthim cha te banga hinkho na manal di lo de hi efficient bunga ve simleo chun tu ta ta chun kasemin ka in ko te to ka khyo lemin hinkho chu ting le wa cha te na hinkho lam tha to walk in the light khowa cha te banga ichon te na dingwa hi thu chu hin ana simun lang na hon jong thil phalo la engaya chute nangman muthim la nangaya khowa iti ichen do ham ichi kichi thelo cho you cannot walk at the bible in say cho pathinin pathina bo nga cho khowa cha te banga chonin lang pathin la na sang sa ting le alrik so hoi pathen ngain chuting le hichi kolla ka ti poi mi kang te la ka ti poi imenium te ho drake te ho la hi cho cha chom chom mi ju thu chengwa hongai le chun jaleo chun thil phalo ho na chata sa do he Britney Spears ka ti poi Taylor Swift ka ti poi na chata Dua Lipa ho chuting le famous min thang tam ta ta la sa thi mo ho pathin wa choi la sa ta lo cho athu chengwa ka ti na hin na ya cho ka sei nom pen ka bidoi chu ham tele David in sam labu asema kho pathin wa choi na la sa khu paka hinga deliverance thanei na ke thum pa hi wa choi na la a ko na he thu ai jana chu thilbol theina pathin phathei bo chan manga chu thilho diabol than was no do banga chu e hon jong hichi laphalo lo satanau oila hi ngai po hi ti kati hi dunia pathin thu ngai zo se na bon cham pathin pathin bo an lang aban ti yong la ke mo to ke taute muntina ka sopi ka sangam sun tin chebai jan tin mang pha